Tatai jala sakap ta tuani agia masudia ka bagi watai di pasifasuhat tabilunga tu yang kota nadaru majal pasifatu kalau sarateo apa di opasong di huriyai dari marhidai habar tu ada di bahaya ta pada pasatan nabi habar di kalau kita on na pasatan ulos ni semua jadi bangunan jadi ulos pasal luar dia deh dari sekian madu masih tanya tahu mata pasal ulah mau pasal ulah ringgan di lain nami doa buat nami itu pasal nami ulos sangat ulos pasal Tuhan mulai dua yang dia mah di pasal sudah bertahun mata sangapun di keluargamu laksana ini dan keluarga tasarufna asimarwa di Tuhan sarma dua maho di pasal sudah bertahun asal dua lakak dua sikor dua bolu marana marbol dan marpahapo bungamu sahur maju nak pasoni akan ada penolak kali sa solo terakhir sulia kadanyak tai asim berwani Tuhan di pasau nai sama tahun luhut orang tergalian enak betul main pasal tu lulus pasal mobil mulai sadario ni nani buatan ulang songa sen habason kok bahatuan atas do na di dalam yang berkesan biasa dia aumat pagidwan na gumos Tuhan ang dia matotong masya dua kamu akan di kekurangan rumah tangga nagalang yaman budang pusenokon na bergay-buhay pagalang agia totong sada kamu tu dulu tutaruan la mangaluga luga muna la mangalului gulung nasi galupan mga ibasada Tuhan kamu dari rumah tangga baru berarti nunga tababe tanggung jawab nunga ang masa dihaposo kamu boido pe kamu bebas dia manang natkuri ang gulay sa dari onamang nunga tababe purkon tanggung jawab muna angga matuari namagihu di lehot Tuhan atop dihamu situana situ barbor dongamu sahur matua sonari amang bison kuliah kami ma ulos hela si palas dari anggona ma terdimu Tuhan tado sonok penungai ulos na pasahat dalam kamangino doot Tuhan debata go ulosin na pasakot kinandoy las maroha pagajalo o 17 tahun. So ini mah jawab sini bunok tuh. Oh lah. Kadang mana tuh? jadi alam mana itu udara dan ibenga akhirnya tidak ni sibatung dok nomai
Abra kita kusaka soalnya di sini otak kau di makadari dulu di. So, tapi jago lah tuh, jago sih lah. Jadi lo lihat aja mak, mau pasu-pasu, siap Tuhan itu. Martaniak kamu. Iya begini. Ada yang buat kapuran non, ruang sudah unami, isi nota kami deh. Ada yang ngaruh motari. Iya. Orang kanan itu Iya. Jadi saya satu weekend pasatan bos. Lawan, bah masuk di mata. Horas mahamu jalan kalian. Yan mga tuto. Baik, pasal 20. Halo. Sarang isang bulan Puncuba warna tonas Jalan ketua-tua Marseret marungan tutuhari Silemon jami Asa saibora soy negrang Nebote lagi Sangat sahur berdua Shalom de que si murururo Aku piulong si bolang krapon Murururanak dohot borui hamu Hadap hamu nagililian dulu Say maraburi maina pasaudian Majonok boras. Say Roma dami tujuh Unang ilak ko, bisi majudo. Tuan mataras jalan mana tua-tua Dok na tanay no. Pakai ni ilus ni helagurui di. Baik mamandar na nagtulang. Wala ka na doon, ibasahan, ibasan hula. Ison, aman. Rohami, basahan ton, ulus hela. Bawa ng saham hela na. Ima Sa tuto. liling orang siya mo namin na tulangin na mundo. Alay mula sa dariyon, pulo roham siya mo namin. Manag naman hiti happy dan nagtulang be. Inom naman doon. Inok si matua. Si Alpe las roham. Nasa lilingon siya ang doko na nakusonari dumatum. Alana, dua helak. Di helak na doon, bangga doon na. Di matulu helak ko las roham. Jadi, itu dua anak. Di sonari aman. Nggak huli ang ba? Dos muna, dos helak. Magdar helak mula dong, ulaw, di habi mula-mula mo. Asarok pakyong mo maghubas. Mula dong, ulaw, di hamuang ka na mardongat tubo. Manang kulang mo. Sadong pakyong muna. Jadi angkot dan boy pakyong mo itu perjudian. Ikut tunda dengar do pakyong mo. Malam mau nang donat tulang. Di nama? Kamu nak? Banit din ay permusik. Mandar hilay. Andar nilay. Adong bersama daw sumiyo. Dinasadari itu hari Horas Baik kamu sipir ni Topri. Olo. Sa saat. Kadaba-dabanan nung may odo intina. Ido odoy tina. Oh, lama tuto. Pagka kutsi ni mobil, kutsi ni kareta, surat ni tanong, boleh lihat di sana, le odo intina. Ido. Oke. Ombe to kadu nabui terlerau utik sugudang pe Tuhan ima maggogi. Las marami ko majalada. Nakola. Sama. Sa Sama ba? saat mak. Wala da pa na nang magmusikin na. Oke. Nah, suratnya perwawat. Jadi adong musik ka suratnya. Anak suhui guru siap roh kakak ibu. Otik sosaji anak kiriman lau. Dihebek kemarin itu. Nanti saya bilang, nas marah kau mama kira. Lapo namin lulu ni mga jalaw. Alam mas beda. Hindi di masuk pa orang pengaruh na. Otik sosaji ya bu. Elah, tulang. Lagi na sa akin. Ima tuto. Kasama mo. Bawa ka hebeng gulo may laluteng kibina.
Ada suratnya kamu sih. Om gue situ orang on. Aduh Bio, betul lah. Maka masih kemurahan. Duda kodo na do nga menang alayan kada tekas do di boto hodang ko ilangkan ina sida. Jadi kiriman na dilihat do homen na manuhorhon manang aha sila moderham. Do ko na kado nga bidenang las marham tindo dia peon. Kawan cekgu. Maka masih kemurahan. Kawan na cekgu. Nah, jadi soal ini mah abang Amboro. Tetap sih. Orang na manggugoy do manang mga poda manang mga nasihat. Jadi persoalan kami ikon sadaro kamu mabagi kesepakatan di na mga luluy manang mangludi panguluto. Do pasatay panguluton panikiat doon mangilutang iyak tuwani aswang kiat dinamoti kita tanulong na hamuruku do helaku. Jadi saat suruh satu tian pasatay manguluton mga sumaso di mata dia merita perhorasan doho ang gawian. Ku silang doho lenami selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Perlu bawaku tuho hela bolo non nayalak mon bolo burjudo lebih burjudo non buru namion. Ale doho bolo buru nene maraton bolo juga lain bala muridindoh. Jadi maksud tuh sih, kamu nggak berpengalaman. Oh ini guru, kamu di pasaran. Jadi mungkin masih ajar-ajar ngading gabe. Ade, jadi las rohanami di naung adong naujui ngaliling mah burkun naing ialah bur situ morangi naing. Narak bro, kita pay maham. Jadi nggak beda apa bes. Tikina, senggak masuk nedok dua, tu bolak lah tu bosekori dulu ni tu berubah dua mahamu. Tubuh anak, tubuh kurma, hamun ada dua, dengan muma sahur matu. Sama kau, makuling main natagani, hawa anak balu-balu nak. Di tahun nanengro, manang di tahun no, hatok mahoburu mengabing-abing. Tangyang ni kami ulam anak mah buha baju. Asyik marah itu. Sahat sulu satu bortian di pasatan yang non holong nami parhitian di pasu-pasu. Sahat mamut tuang gabian, sahat tumpah horasan. Wah ada bupe manabai. Halo. Ina mate lang. Pasahat pun las nirohan nami ay itu baru nami. Surat ni. Oh, terus mau puasa terus sekarang kita sama pilih lagi apapun Tuhan ku mau inginkan apapun Tuhan ku mau lakukan asalkan Tuhan ku senang semua kurangan namanya dimulakan suka-suka untuk Tuhan suka-suka untuk Tuhan suka-suka untuk Tuhan
kita saluna. Jadi di sonaki Doto adik lam Rodo Habi Sian Indrapura alana rapat berbahagia kita di Bagasa Sederio. Dusong pe harolo nyaka paribamu saluhut nasabah buah peroro. Nate benar berdala nate. Daurah ya teh kakabi. Nah jadi di son arung di patupa abangmu do kakakmu do anak tau lagu. Jadi tungna sonope belgana selias nirwa Naimat pasal tuang udah sampaikan sama bapak udah sampaikan Bontuari. ini bapak udah yang udah bilang Santik nih. salam Salamnya. Ya, santik nih. oh borak dong kok kakak di rumah kata yo oh nah, jadi di sana dong do yang itu silamri selilingonan dia ngani bereng mata kodo perorot nagwo dinalawaw karidu dinasibuk kakakmu kodo totong nama ngaraw buti nagwo jadi arong do ibatuba abangmu do kakakmu kenang-kenangan berupa atau tidak tapala amang dokter mahanya teh ibu tuh anggiko nih pasak mak Ini butuh apa? 10 mas. kalau surat nih nampala ke si bawah si berdua mas Udit Lihat surat nih. Si bata lihat kamu tuh anak namanya dia. oke hataki hata tebal dua ke beribab Saya mengantis tuh orangnya apa? Surik pun dong. Sikat tuh orang-orang udah lain. Orang mamereng-mereng mah kita na dua. Musik. Enggak be. Kayak nggak banyak pula. Jadi ada orang susah tuh banget tuh namin na di dua ton. Los asa sikop-sikop sa solo ate. Ya. Maka arisan si gereja si tatuteng aka Romatuson. Wah, sikat tubig. Si tatuteng ni punguan no. Punguan. Oh iya. Pasar. Doon mo hatang. Kalau 10 na to perlu deh. On bunga ni marata baru beri nadong bisa rakyat ditikyon rodo hami makalason ima di nama jalo pasu-pasu pardosa dengan tiap kami na dua satu hani marhiti-hiti na persona dia na dua si dohonok so dia ma lo monero hamuna banyo dong amutu hamuna so lima udah kamu yang pertama yang kedua dumoloma dulu hamu haraja na debata dungi pasahaton nama akodeng tuhamuna akodeng maksudnya di si akan nasaragam ni pasu-pasu na hide ulamuna na somaralo tu debata asa dohono mo to hatene tu na madokon asa balitang man na pagabi na tinabutabuan ari ni hamuna dua do gabi asal matatok ka meninggan Marsi Paulo Yan mo to. pasatan nami ma ulus na gajang surrapu binitay ulat to sa dadion gajang ma na dua berita gabi gajang berita horas asa saha masulu saat ibu tene tegaras upasat tamin no tuha muna dua ulus na gajang surrapon nasumarahamu amat tadi batama yang guna manggohi pasu surputi ma senarisa Mulai ati manang dihita salut na kaltikyon ima dinabat jalo pasu-pasu perdong saripeo buru dohot anak nure selani bison habiro sian atas nama pengurus gereja Santa Maria Tak Bernoda stasi Sungaraya selani Laura kami atas nama pengurus mengucapkan selamat berbahagia. Jadi bolotungpe otik sosadia songon statuteni pengurus alana di foto hamid
Ho sadapun jangkat kami sebagai seksi OMK. Jadi selama seksi OMK sudah banyak berkembang OMK kita. Dan pada saat ini juga banyak yang mengirit dari para teman senior OMK yang belum dapat jodoh. Ricky sama Ida Duto, sama OMK yang nggak bisa hadir. Jadi mereka titip amplop Bok dari sini. Jadi molotung penon otik sosadia nebui terpasahat di Huria las marohang nabuada. Selani tong semangat untuk menggereja. Mungan muli ya bilosok musim menggereja. Jangan ya. Jadilah pengurus gereja nanti kalau sudah bertempat tinggal entah di Kuala Tanjung entah di sini, jadilah pengurus gereja. Jadi itu andalan nani. Jadi abang berjudo anggo silauron bergereja. Alamak. Nabi jadi oto terus disuruh hari bolu ada kegiatan di OMK. Jadi osro hamu namang nabur judo anggo silauron bersegalo. Selani tak sangat mati. Sadar Dua. 2 juta, Dari senior. 4 juta. Selepas kami baca lo dah ngeliat Jadi pasangan kamu saya itu pernah Sama sudah. Potong berbahagia, untuk penonton. Aku akan nonton. Jadi las malam itu siang kuat ina santa. Jadi soal dia biar las malam timur. Nanti bangun. Nanti pas orang pangarap. Untuk soal ini siap kuat ina amat dari Batama nama goi pas-pasu. Iya. Dan marmusi biar lagi Ning mulakan lima. Bupa sangat tayo. Sidot molongna, pangiringna dihita ganut masarasada, ilentuan dihita hipason, boy hita sekop di pesta, pangamasuon do pangalation ni helanami mulai sadaryo. Ate helan. Nasa lelengong mungkin tinauda atau patuturan na lain. Jadi nungan main helado baru diberek ko akka pamiliton oke marholong ni roha. Nah, jadi hamin wain dison jong do amamuna na tinggal di huton. Do hami dison jalan. Hami ma membuat ton. Hami ma orang tua muna na tinggal di huton. Orang tua ta sampai bang alay orang tua dison. Hami ma todo hamuna orang tua muna na tinggal di huton. Jeope nakiningan nunga diledung tuhata pasu-pasu na siang tuhani ape may yabaramuna tuat di kamuna. Jadi dong tenggam mahamu dos marohamuna nalau mangula sindao. Paling utama di sana keluarga dos miroha. Bolonunga dos roha. Gunung galunggung boy di pados-dos, laut boy di pahiyang. Iya teh. Ini ba? Ajak kuy. Pertama dos miroha. Sada rohamuna. Nanunga di jalamu pasu-pasu na siya tuwatan. Jadi dison iberek kamu opunta kira amang muda-muda ng salhuk na kapamilik ka. Hamuna anon lado hamuna ti pangaratoan mga luja palan na loma. Kulang lupa hamuna usude pamilita na tinggal di ton na maholong miro. Nang sumuni tuhami dan hepeng huberikan de lado boru. Manung piruhami. Amat tua, inang tua, saya doamu mulai uji Tuhan. Mulai nido. Oke, Tuhanmu helakku nang boruku masih holong ang mahamu. So menjami tanah ini dari amat bapasto. Menghamba si Allah kan tak cak punya. Jadi
sehat kamu non di dalam mulak siang tahun lau tu tempat muna pangaratoan melalui japalan dalam maki kami petotong ma orang tua muna la tinggal di son sehat-sehat sadukna dibugasan hai pason do tolong nasihat tuhatai baru sadariok kamu mengapa masuk-masuk saya dia tuhatta mariha kapasupasu kiraha muna mardaka abaramuna marana marbo doa muna saur matua Boloy tarato-patok doon nalusunin namin. Cek guru nasi dong. Guru dong. au daku boto memang hata alai pangancak kamu baik di roha muna Alah. sehat kamu mulak tu pangarap kani sehat mami salud menson Tuhan Yesus menjagai roh yang ngiring daging nang roh pendita. Amin. Ini majo mardongan mau lihat. Kita mo musik na perlu na. Amay na pala di. Badang naggulit kamu mo umpan Amay. to subatuan namin. Musik ah. Kita di soon. Musik. Hey. Goyang Pak Marjola. Tuhan bereku situ orang songoni nang sinambria. Mulai ati mataruh Tuhan marlas roh ai tadi bagasi setrion. Di mana majalu pasu-pasu pasar piok kamu. Jadi mulai oni nang bereku ba harap rohanami. Turinggem nama rumah tanggamu mau dok gok tangan. Alai napos do rohanami bereku situ orang naboy mga jual berekon. Mulaw niyan, kurpande angat daw. Ale mo lo ditikon, nang busi nono kamu bere. Jadi yang dia mau rumah tangga na berbahagi dia yang tujuh non, rumah tangga na dinggan di bagi hami, ayang ko hami di dulu sanggul, manang di dia pemusi tempatmu, basai tot di taman nasi ngonggoman ama, dok bere ni ba. Song ni pe ulus ne bok kami, diberi kamu dan sikop lam tulang musong. Siang dia mentu halangan nauli do. Lama kata sehat na 7 bulan.
anggo si benon na kung song ni penungan akal ulus na binen itulangmu apal mapinasuna saya hatop maho gabi nililiator adom irotang yang nami bere kung song ni pe jadi mau lihat mah sari si kuliah kami song hataris dua madohon nami balik tang mabagabe itu daluan harimu magabe asal maringga kamu mas penoloan Emma toto. ribun dipak kami na tu ribun otang tu dia umang lakas itu si madapota pas sama otang Emma toto. sama suru sama tu tiat home di rodang di bulan lele mau mangolu sesama utbang gabian totong diramoti Tuhan Emma toto. apa jauh musik asal di udah kami tu berenami pengantin ison rodo hani sima tua muna pariban ni sima tua muna dah jadi mula hami nomor pariban 5 mas sima tua muna sima tua mas nomor 2 jadi mula 7 dan 3 hari sima tua muna naro sakak dosu dengan ro alai sakak itu ada nasa orang sehat agak sima tua muna dah alani redang buiro kalau rohana rodo rasa kaduda bemani itu kan jadi mau pesan saya kami orang mau berumah tangga gudang do tantang alai mau tetap doamu martani yang Tuhan Yesusi apapun kendala semua bisa dijalani ya jadi mau soal kami dorong nami masuk ke Tuhan tubuh lak batu bosi koru dulu nyebut batua tubuh anak mamu tubuhan baru dengan muna mai saya rumah tua Emma toto. jadi kalau tumpe soalnya ingatan nama pendek selamat berbahagia ma ingat pesan dari gereja tadi ya yang di kamu musiknya Baik per musik. Sampai ke benarnya tuangkan lagu
Lentul minum palai, kesempatan meminum jamuda. Pema alung musik duduk acara. Tolong nami ulos sitorok rampun na buhay terpasar nami akta hula-hula. Dohok hula-hula nami seluk na dohok nak kanamar kolong ni roha dohok sabuta. Malu tumung so manipe otik gudang na alasok kita may atan niya tutu naman doa siti tiga pahurang les ni rumah. Malu tung so manipe gudang ni ulos na buhay terpasar ni hami akta rombongan ni hula-hula sa gudang madihita pinasuna. Untuk boti hami upasar tayo matuang. Gabi jalan horas mauliate di pasar tani urilas roh. Kami dulu musik raja ni ula-ula tu ula-ula nami ba maradi jo musatok gabi-gabi. Jadi adia Terpuji Tuhan perhara sembah kita. Tutong ng lupa kita mandok maulia tituturan siya atau tutong iiring-iring kita di balasa salarion. Ima di na mangulang pesta at nagok kanu. Salarion do marhite siya na madjala mamasyo suka-suka pandungan sarito ang kamu siya bukas deroy marhite na pisora. Pura nami ingot tamuma janji nam jina-jina muna dito mani bagas joroi ido bohalmu dalam mangalulungolu tu arimas sobot tuk semua dia dia kabar moluan na mangaludi keluargai alana adam dari sini dok susah tuh sonang teteng do harolong aku ikoni do na paling utama semua dia berumi ini rumah tangga imai ngotamu dang jari adong renggang tetap kok sialan ini diulang mula sadarion dijauh hamudu hami hula-hula muna simanulang dona tulang muna dona nyari muna buaton hula-hula na barhamarangi mahulay daw buaton hula-hula na posisi tangan do si barani siala lasmiruhan nami huwag kami doktor perhitian nami ima ulus na kajang sidoro rapu na naik pa sa taong nami marhite pinta-pinta nami mana pagkilan nami tiamanta martua di bata tuari namang ito dapat magtongdono nami sa mga sido si tua-tua tuwala namin na tuwa si Kori di dalo di Barumatu tuwa na namaho o pun tuwa beru jalan dumata metok sa Barumatu matuto balita may napagabe tumudan ho si taduan ari mo nagabe asal tetap hamu songon laing diak ka nabarbapa nabarawang marnaburu masih paululuan ido tuto lasi patuluhali ma perwesti ko sabukin na bersahat na walu permutuha mga lilit permata mga walu dimaliat na marjapal diuta mga walu sa luuna pasu-pasu na siya kami hula-hula muna sude diulot ka sa dayon tenggam may apuan martumali jabu matuto selani baru sinami Yan. Maala ni kasatan ulos pero rabu hamil sudah kajang kamu musik naho bagus
kamu tulang nami bona tulang bona diari ula-ula nami dina marwarangi ula-ula nami na poso ulas roha nami di kutkujo nami tu hamuna di nabajalo pa masuk pada sorepe pa pumurai sa jolo itu hatta jadi hudu to hudu pasat kami di akasubani adat nami tu akan gidu muna marga segala di patuturata di adati lasroha nami di sadari udur sudi ula nami agi maria ka udur muna bang udur nakka sangap mai tua di hami ima parburu muna parberi muna kalau mau di pa pemuda pengantin temporon sa kamu baba di hami ka parnayan Roma ka sangap Roma ka tua tujuan nerion dui badak sudah nenda dohonon pudung nape sesako jadi palia dak sudah sembahon nami sembani adat nami tuamu laula nami natapian non sosadia terbaik kami yang kadalan dia kasoban nami matangiya kamu tutuhatta asal lebih boy lebih tinggal musabek kami dia kalau nari tuamu jadi sonima nama lo nami naik manotur masuk pemahami kusiraja ni hula-hula nami baik ni kami nama lo nami di godak soba laos padomu di godak mula padomu tu godak soba Tulang akan tulang nami di naruh kami bersebasiuk ke depan muna harap muna bungan nami jari-jari muna datang karingis di besara na dinupan di pemerintah na balganay alay tumpe na kinok sumonon dia ke rumah na dia kasumban nami dalam nami mangidok katangi yang tuhan muna asa martangi yang kamu itu hatta asa kaliarin yang roh ditabay di pilih kami kasih na pinahangga biar karahula kami asa tunggu ya kana tulang nami lebih tinggal akan sumber nami yang mau kapis tadi pesta ulah kami nak kamu yang mau ditiket tersumuni PI ululas marhamuna doron nami sohon hata di situ tua bagot doron nomor hatu doron nomor rupiah ora semaka tulang nami nama jalo setu gedana marian kamera menana situ orang di nama kalian sida mau tulang gabel majalah horas diamu kami do sian hasadaun nerhamu poparan nilai nami opugomos situ orang sadar dohamu ingok dohamu di hata situ tua nama balita mabagagu
tumudalo sikaduan arimu lo gabi takas tu rekam saluna paparani otogonos masih pauloloan nang pasangan kami saluna hula-hula muna mulai sen bola tulang bola nyari hula-hula marah-marah hula-hula na poso atau pita-pita nami mana panggilan nami atau cuma debata atau tuan ini memang itu nakong membantu sulut kan nabotan berbakan aloma tuan tak betul ruang nabotan bertio Ima tu tu. atau bahwa naik pada situ tua pitu na pemilangan dari 12 pemilangan di bulan setiap pemberian mau anak nama lu cari jalan burumu na boy pangalu Ima tu tu dia kasih panguna Tuhan kami siya sa lupa jajaran hula-hula numa tunglas ruhan kami umina ruhan itu kami sekia begitu pasal orang bila madhitakan halfason jangan dulu asa kayu teman nilon kata sino na pahaka di baga sa kayu masa tinsaluna horas mauna pasato saksoning kami na majar sino muti kami ang dulu Emma tutu atong sumuli man malam nami daing simpulan nami peraturan nami daw at kahululan nami daw katulang nami asa simpo sa mga daw na si tuwa-tuway tinahumol tiwa mang binanto panguhatan baik si dito na ipada mo wasakan Sidalo tu timbarang ku rajai manalu. Memetik kita tulang ba kupasatan itu hamu nalepas hati. Jadi ini kita selalunya parjulo ma tapasat udah sekolah. Jadi semua. Mulati madi Tuhan masih meroham madihita tarubawi madihamur raja yang bernami Kion nunga sahat tiki tihami. Gawe tulang. Sekali na parjulo ma Sapon nami jo dia katanya imam marjid ko sekolah. Gawe itulah. Asa kada dingam. Amang nama lo. Baik ni sinawat. Pasahat. Mana raja mau datai
lulus. Oh iya, iya. Ngon ba kebeli konarak. Tupe. Ho mamuka. Padonga seritio siya nakabamu. Matangi yang maho. Dosroamu. Saya mangihu makabangmo. Deputar rongkap. Dengan nasa rumah tua. Dan suasana ni mah di Leku amani Boran. bonan urtanggaon madung tok no pasano isra suasana ni mah di ho tere doli na dua si gomos do si doni nak songoni berek iba berekku si henni si togador nasrohata senario dinau macaro pasu-pasu no nakalemon kamu jadi mulai on dinar sirohat tahun hamuluh kamu ma pasu-pasu ni Tuhan do pasu-pasu ni aka hula-hulamu do saluhuk na tua-tua na markulong irohan dan tupe songodia na kupasata songot ulus terlobi ma tu leku ibotoku tu bereku na dua nang tu berek iba bereku sito katorok siemo laos ulus panoguan non tu bereku do boruku si Seprius do boru sakalo boru manaluon ale ulah sokok rohamu nahaduan bau kutong boru sakala ning bulan boru sakala lu lihat siak kanganin kabe marina man boru sakala salah tong di ngope tutun na asa naing pasaton nami maulusyo tuaka laiku bereku naso mangulus adorat so pasata maulus panugun upasata yung malu to laiku bereku na dua do to bereku na bereku pasatinda songotia pianon upasata maulus nagatan si Toro Rabu say nang imadunenge maribata say di pasu-pasuhong madihamuan aka nauli akan adenggan kata bere asa makirap sena daw major sa dorok asa na po tolbi nagsumoni na ibotok kuno na kuda maulia ati liho tirado tiho do bere sumoni ho ito bere ku sito gator lasro namin sadama na keluarga ni ibotok kuno na kunayanda asa maguluguan leku do ibotok kunayanda ngaparcolo na iba berekon mangihu ma bereku siampunan alay kung mangihu mo tudoro anonda tulangan jadi tu songon dia pe puasata menon ulos na kacan store na tuon saya sima do ni debata saya debata mamangko dia pasu-pasuna oleh ate tibotokku do tidakku tidakku makasih ketudo pelaku bereng dan inang mobil tang betul dan mati nama HP berenamio ku bereng muse ibotoki si doni ui dia aku hamu maghuto na detik paroha ho di sadari dan mau kerja lagi kuliah angai diajar kamu maghuto na itu sangat luar biasa berkat Tuhan. Jadi ihamu berek na sa mangulo. Takas di paro kamu tolot ta serio. Boy do dingot kamu di belas rohamu. Taksongan na huhata mo ni pagbay niya di unay masih sekolah. Hamu mga rato. Dakulog kami sa ihonamu keluarga. Hamu pe bolo mangan. Bolo denggang bolo mo. Katok malat udah bingat. Ikubigyon namin barita muna. Nang denggang bolo muna. Denggang kang mabuulang mo. Dang mo kiti mo di bata.
hepeng di bagas boni tu julung ang goso marhite ulang. Tarsongo doang mo ni demo pins. Berarti harus bagaimana bekerja keras dan berdoa selalu bilang terima kasih kepada Tuhan. Oke? Jadi di sigot satu aku mau tanda iya di sekitar rohado. Iya. Ale bang karo awan na. Rodo ko beri nama lumangay. Boto di. Pagjulo ba maboto boha panulanya kami. Alay. Sangat bangga rohani tulang mudo la tulang. Labere pangajom mo diang kami namin. Sanggiat na marhitehon di pamulyon ni Mereon Tohurun. Boy gabe sa detuluan. Ya kalian mau itu kosong. Doon to Mereon. Tapi itu ada pasukan. Lo bisa natasang gabi. Ngayon ni Tuhan mo ang karejeki. Sehat-sehat selalu. Dilihat na turokon. Sorry na tinabor ko naman Tuhan. Mula ate di Tuhan nabor. Di dahudo man kasawat ako. Anak ni Sempio. Sa di doktor din lo ang kapinagparoon ako. Asin maruhan ni bata. Dan ditagay makasihatan di huda ng borko. Sa mau tu na sa mga tuwa. Hindi ko din makanong dinadinggan. Jala, tanya ko na kapinopang asan niya lang tulinggan na. Paruhawan, luhat paglila na yung so ni mga tinaburo ko. Di hoverek ko. Holong papagan. Tumuro ko. Simunga ma. Parsaw mo naman ang papagan. Dua papagan yung pato yang tinggi-tinggi. Okay? Semoga mga di betulon cata ni dia bangun itu. Kami yakin dan percaya. Allah ni nang nakasuot ako ito. Berarti niat ni Nabi harus. Biar dalam 1 tahun ini kita berdua harus menikah. Nang boto kan si presiden. Jadi pos fakta. Dan alam mo dua lagi kan itu gurung. Gak bisa beri pasupas, kita beri hatoro. Saya dipita di Batama. Lari namang ni hutor. Asih maruhan itu. Katok mahamudin di kantor mana. Turuda, to bere. Ba, tungna sama dia pengen naboy tapasahat kami. Ulus torok rabu. Ulus nauli na din kan. Ipasak di Batama, agad dapat pasu-pasu di hamuna sa luna. Tapos ni mahatan na pasahat, tatay na tatabar. Lasin roh madihitan melusimak do yaka patuhanom. Di perjalanan nguluni lapatan na direname tu. Songoni nang tulang sidar maraku. Jadi sangat bagas. Jadi perlu mubima Tuhamuna. Songo padonina tanakin takas dehu Tuhani. Songo dia dipakaholongi ni rohamuna tu berenami anak kumul. Selani nai tugur nami nama tu jauh. Asa tugu ma dia kasana tugu dia kaholong tu pengejalahan jalan dapur dia kan dua. Berapa tu? Aman nama lo. Kami rohani. Allah beri kami do situasi kekeluargaan selalu na ulau alani asa do alani holong itu ata do di pandalanan minggu lunia lahon baik di pandalanan baru hol hormatua. Oh
Ako pasu-pasu sa tibatan na dito ni ganito. Do pasu-pasu ni suli ulah-ulah ko na do na do na marunong doa. Saya kamu berto ni jauh. Firma tu tim labire, firma tu tim dahulu. Saya gugup Tuhan tama persembahan ko na. Saya didungani mahu di mulut musik dan kari. Asa saha solo asa betul. Nunga siko pasu-pasu jelum jalo hamusa tu mata lu nunga doa di gugup di mua parfarasan pangkabian. Silokot mana. Matun dia kabari ku sidoli dulu. Asa hato ko matok. Dia tes. Dia rambut itu sobet dahara dibuat. Tiup bang, tiup bang, tiup bang, tiup bang. Baru itu di bak ketulang tadi buat masih itu soal. Larung udah ada buat ditemu. Sirokap ni todimi imahelaki doami saur matua ingot main borku hata